Izgleda da je vreme za novi projekat. Ni na koji način, ni u kom smislu nisam finansiran od strane Fante. Danas sređujemo ove naočare za slepog miša. Ako već niste, a trebali biste da se prijavite na kanal Slepi miš, idite i to uradite sad, ja ću vas sačekati u ovom trenutku. U suprotnom, Slepi miš će reći još 2019 puta srećna nova 2019. godina. Trenutno pokušava da obori svetski Guinnessov rekord u tome. Ok, šta je ideja iza ovoga? Glavni gimik su mu naočare gde on je slep. Ok, ajmo za komp da vam pokažem kako sam napravio dizajn. Ok. A da, Adobe Illustrator. Bog i batina tehničkog crtanja na računaru. Ovdje vidite da sam koristeći Line Tool napravio jednostavno okvir naočara koji sam slikao pod uglom od 90 stepeni kako bih imao što pregledniji prikaz istih. Iskreno nisam imao neki konkretan plan, jednostavno kao ajde slepi miš pa rekao da liči na slepog miša. Malo sam tražio po netu, gledao slike Batmana, pogledao kojeg Batmana, pročitao koji Batmanov strip. Slepi miš, ok, napravio nešto tako da je u tom stilu i gotovo. Ok, vidjeli ste kako je nastao dizajn, sad je red da se prebacimo za radni sto koju realno treba da raskrčim kako bih mogao da radim. Međuvremenu sam se presvukao u staru odeću, što je jedna stvar koju uvek morate raditi, ne želite da usvinjite onu lepu izlaznu odeću koja vam treba za školu, fakultet i tako dalje. Hajde da radimo! Izvadio sam okvir iz naočara i sad ću da ih rastavim tako što ću da izvadim ove šapiće koje drže same papučice, to jest nožice od naočara sa ram. I izaći ću napolje da ih ošvrglam i ofarbam u crno autolakom. To vam neću pokazati zato što će uskoro mrak i dok ja ovo rastavim već će biti mrak. Naočare su ošmirglane, rasklopljene, ofarbane, sad se suše napolje, treba će mi jedno 24 sata da se osuše kako treba da bih mogao da ih unesem unutra i nastavim da radim sa njima, a za to vreme ću da napravim ovaj dizajn od samolepljive Eva pene. Nije bitno koje je boje, bitno je da je debela 2 mm. Pošto verujem da slika govori više od 1000 reči, a video više od 1.000.000, smatram da nemam potrebe da govorim, nego jednostavno da vidite šta radim, da je poprilično očigledno to što radim. Tako da ću ja sada ćutati i pustit ću vam muziku za koju niko ne može da mi udari copyright strike, pa da počnemo.
one, a two, a one, two, Two, three, three, 4. A, Iskreno ne znam ni ja šta da kažem, evo Bukvalno. našli smo se ispred kulturnog centra i red je da damo. Meni te naočare. Da, očigledno- očigledno ti ovi nisu dovoljno Da, dobri, da. ovi. Treba Ne mi štite bolje. te dovoljno od svetla. Tačno tako. Tačno tako, evo ti Ne pridrži vidim baš dovoljno. mikrofon. Ajde, slobodno. Dun, tarada. It's beautiful. Podsjeća te na kuću, jel tako? Yes. Podsjeća te na tvoje Si. skrovište. Si. Oh shit, jebote. Vidi ovo, vidi sa strane. Na lijevu dršku. Na lijevu dršku. Oh shit. A, Ovo je Gigi. Ori Gigi. Aha, Sad me ovo štiti od svetlosti. Hoće se bolje. tako je. Kada čovjek ima nove naočare, uvijek se osjeća bolje. Tačno tako. Šta youtuberi uvijek kažu? Ako niste da sad like, sub i share. Ja mislim da je to dovoljno i Ja posjetite isto moju mislim. stranicu, javite se i pišite u komentarima kakvi su vam utisci Tačno o ovo današnjem videu koje je trebalo 3 dana da se spremi. Nema veze, bitno da je urađeno. Tako je.